Davam etəbiz. Tağın bir komanda, tağın bir şəhər. Bizning yaratqan şəhər indi ol, əlbəttə, Şallı bilən Qazan ortasında. Nişik keyiflər, çıxışqa hazırmı? 3, 4. Hazır. Yarı. Kimga rahmatlaringizni bildirasiz? Bizning eng birinchi shiratda rahmatimizni kultura bo'ligi yetakchisi Spiridonov Stepan Petrovичga bildirasiz kelar ham albatta o'zimizning komanda yetakchisi Lina Robiga. Yaxşı, əfərin. Edəgiz, oңuşlar, alğa, qızdırığız səhnəni. Mamadır şəhəri qarşı alığız. 8 mart KVN komandası. Siz bilesizmi 8 Mart'ını birinci bulup Kıları Oydur şo ciddiğinde. Biz bir 8 Mart KVN komandası. Bizga bilaklar bilsinler de biz qaytib ketamiz. Kızlar nişismında, nişet bizi kaldırıp çıkıp gittiniz. Siz bitbesiz mamalışı asqa üstürüysüz. Tonuş buluruz. Bizim komanda üstke kuterüşü yakır. Kстати, Рома. Emin İlnaz. Beteşnat simında mı? Selam. De kızlar. Biz bunda ultimatum kırga keldik. 8 Mart'ını bitirirge. Bizim komandani что ли? Yok indi bayramni. Mine biz sizge bu yıl 8 Mart'ta ne bile gittik? Dürüst ürünlerinizni yasattık. Siz bizge nerse? Naski. Emine tigi yılını biz sizge ne bile gittik? No iPhone. No. Siz bizge nerse? Şunnaski. Al arkadaş şun iPhone bile gidesi kolgan. Emine 3. yılını biz sizge ne bile gittik? No şeşekler. Siz bizge nerse? Şeşekli turusik. İlnaz sen turusini kimedin bit? De kızlar. Sen koyan bilesin. Mühim tugel. De kızlar bitirge kerek 8 Mart'ını. Siz bizge birini jünlü bilek birgeniniz yok. Şuna göre biz gittik. Kızlar biz alarsızda bir gebe cine. Nişesin sen? Мен ишеткеним KVN'da жеңишим маникюр көрсөтөргө керек. Маникюр түгел миниатюра. Көңөйтөйдө көрсөтөбүз. Uzaklanmayın su kuyunu sezonu başlana. Hem yılga bulmağın avullarda bu problemini bulay tırıp hal eteler. Uy, Ilnaz, Kızılbaşı gitti. Давай дальше. Avulda apokalipsisini bulay tırıp karşı alırlar. Tuydur deyindi bu tiriz. 7. kamazını boşatam indi. Koşığız adam iterin çok, koşığız. Koy. Tamam da şundan da. Ну, Курши Хайрулинарға повезло. То трактор кіріп ішкерте, то метеоритші. Сіздің алдығызда мамадышның ең тікелері. Мен ишеттім мұнда мамадыршылар бар. Сен кім? Сіз нәрсе, мен мамадышның ең тіке КВНчігі, мен ең тәжірибелі. Сіздің нәрсе мені көргеніңіз yok мәлі? Ну, вообще-то біз черный-белый телевизор қорамайбыз. Ну, ярар, қызық. Ладно, былай болғаш мен сізге бұлышам. КВНда жеңір үшін бірінші ширатта КВН китабын оқырға керек. Әгер де сенің КВНда жеңесін келе екен, башта бәрәңгі отырып, үйлен, ғафой дегіз мұнса, әне yazып жіберген? Мына төп қағида. Әгер де сіздің жеңесіңіз келсе, сіздің командаңызда яқты yüzlü, исте қалырлық актер болырға тиеш. Андай сізде бар ма? Ну, допустим, мен. Мына қазір ол сізде бар. Ладно, ярар, айдайыз енді бұлышам. Біздің бірінші миниатюра. Көз алдығызға кейдірігіз, Салават Минихановқа Евровидение шолдыраталар. Алло? Давамы?
Davomын 3-chi blokda qararsiz. Biz 8 Mart KVN komandası. Kerak tugul bizga jingu. Bizga kerak. Teşekkürler. Tortlar. Yüzükler. Хамики Борнаски. İhtibarınız için rahmet dostlar. Bu шығышқа нинди нәтиже қоясыз? Опа, 2000 су смайл келіп шықты біздің мұнда. Ярый, Айваз, әйді, әйт. Дұрысын айтканда, командада Александр Паль ойнаса да, мамадышлардан көбірек күткен едік біз. Мен шақсан көбірек күткен едім. Шоңа көре, біраз ғана үйрәклері жу етіп тұрсынға, мен қойырға болдым 1000 су смайл. Рахмет, Решат, сенің әйтер сөзің бар ма? Менімше, егітлер білен қызларға біраз тартылырға керек. Рахмет, достар, міне. Бұл ойын.